Number 3, etutangia kondu wa Yesu Kristo mwiya iwaito. Asifiwe Yesu Kristo. Yesu kotewe bata. Yesu kotewe bata. Hata iwe Yehova. Yesu ejao. Bata. Wathi kwa nini na mundu athasi ya teka nundu wa mundu ndikwithukisia. Ateka nundu wa this and this ndikwika. Uni withiawa pe vinda thimwe mwathani umwe wathokewe ni andu amwe. Makimuthokia ntamatumitwe ni Ahabu kana mwana Ahabu njulilike nenesa. Nila mamuthokeie mwathani usu asia ni ngukwithukisia ni nundu wina Yozavati. Nundu Yozavati ni musumbe ukea Yehova. Indi we azati Yozavati ndikuiwa. Yehova ene tumisionesha kututangia nundu nitwamwitikile Yesu Kristo. No kondo wa Yesu, my friend, tukabika mbeo wake tu ya theu. Ni kondo wa Yesu Kristo wina kithito chondeka cha kututangia. Asifiwe Yesu Kristo. Hata ewe mwiya, please muitane nondo umanyusu. Kondo wa Yesu atafanya iwezekanavyo atuokoe sisi. Praise the Lord. Nuko utangia, nuko tuthesia, nuko tusovea. Na ende finally umanyusu wake wuka udhasi ya 25, we ni wengai weka mutangi iwaitu. Kondo wa Yesu Kristo mwiya iwaitu. Kwake kwithi wendai ya unene na utoni na ukomu. Ando mangai ela wachuma tu ina praise and worship totae ya ngai nondo ni wo wailo tibo. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo tukiimba ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda, kwa tuambe ina kaka chorus. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda mema. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ainuliwe ametenda. Yesu ametenda mema, Bwana ametenda mema. Anambia amefanya nini? Ametenda ametenda